whanga e pēnga he trawhata kutoa pēku whaketu. Rā mua koe whade programa koe. Koe wham ke tāri e whehu I koe pe koe hākua ai ono. Koe torai pio pita e kakai nau eke maka te koe nipa koe nihi tolahe ni koe nau pehe. Koe mego nau mau koe ono to kua koe whika ia e tu I tapu. Nai tō tāta ne whakariari meka te au e angano whika ia mea koe ni. Pea I koe peko koe nihi no hanga whakaari mai ai whakaukau to kua koe ono ia. Koe mata I whika ia e ki chips to kua e ai ki hoto nima. Koe ike o te lau ki te whakatau aka o kuk te mau ai ki whika koe ni. Koe ko whakam keu tāri atu e whehu I koe iahen e ki program koe ni. Pea pe mga program pehen deo whai atu me he pes koe ni koe whenke tāri ngai whehu me he tawhak whakalotu ko mai ka te. Sai te o kamatanga no lau atu e potwhoro ko hai o no ko whahawai tātou lupo ka vesta havalu pe o ihe me ani ai poto. Ko ia ko ata mai kene whatu ai whika, ko inga ko whika ko e ono nge au ono fu mahan, kene hanga whatu ai whika e manu whekai, ko whika e manu whekai, ko e ono nge au ono fu mahan. Koe me mau inga he ni e ka inga ke moanga whatonga ai lau koe ai vesi ki mua. Ai koe vesi ki mua vesi tātaa ke tā whitu tuko anga lau atu. Mai mbeu whema e poto ke whawinga ke ono pa koe tuko inga lahia ko lahia he horo no whinga I ke whakauhinga ka hae ono. Sai koe vesi tātaa ni ke tā whitu peo wakai ha manu whekai e taha. Na alak me whonua pena ne ni whoua hange ko halami, pena ne rea hange ko hatala koni. Pena ne whai e pure kotoe laki manu whekai he ao e manu ko ia. Pena ne ngauhi ai whonua mo ki nau tōna e nofo ai ke hū ke laki manu. Ai manu nai whai to hono te ia ke mate. Na ne whai e ngahi mea whakaawholahi iu, ne tuputupu re whanua ke alui whai afi me langi ke whonua. I ao e kakai, paku ne kaka e kakai, nofo e whonua koe uhi. Ngahi mea whakaawho, e tuke ne whai e ao e manu whekai. E ne tala ke kakai nofo e whonua ke nau ngauhia I misi o e manu. Ai manu nai tā ia ke ahere tā kai toi mo ui. Pena e tuke te ia ke anghalau maari e ke I misi o manu whekai ke uhi. Ke rea fok e I misi o e manu. Pea ke pūre ke tāmate e ke nau tolu kotoa pe e I kai te nau hu ke I misi o e manu. Pea kune kouna e kakai kotoa pe ai iki malalahi. Hai koroa ia mai masiva e tau e tāina mai pōpura ke nau aike te ke nau tolu ha whakailonga I ho nau nima toa matau pe I ho nau lae. Ke ua nā lawa hataha ke whakatau mai ke whakatau atu. O ka pau I kai ia te ia e whakailonga ko ia. Aia koe hingoa o I manu whekai pe koe whika o hono hingoa. O kuia meani ai poto ko ia kua ta mai kene whatu ai whika o I manu whekai e koe whika whaka e tangata ia. Pe ko hono whika ko I ono nge au ma ono ngofu mahanu. Aia, kainga, urau ilo me he, koe manu whekai koe whainga mawhai ia o ku hau ke taki he. Pea ku ange ki e sike ke whainga mawhai une taki he me ha, taki he I me he lami, me he tui ki he lami, ko tau mo I anga me tui ki no taa, ko tau mo I anga koe maa anga e tau ngahi anga. Aia, kono ai whainga fua tahape, ka whainga, koe manu whekai, koe lau maari e hau ke neanga taki he. Pau maina pehena e te ia ke mate. Ai manu whekai. Ane whe ia, ko whakau ke he talanoa whakavisione koe, ai tohi whakahamu. Mana tufu koe mea mau inga tohi whakaha, koe tohi nena e whatu ia he senturi uruaki. Koe hui ke nehanga o toko ni esi kau Kristiani koe nei whakatanga I ngā toru he kuonga. Ngahi empola loma koe ka mata mea nelo whai mai au kia tomiti ano. Tau walu ono, manai pe of ke walu. Au ke hiwa ano, taim koe niu ke ilau maari e pe apostol ko sione. Pea ne whai e tohi koe. Ei, koe mea mau inga ke whatonga. Koe tohi, ne whai I rak senturi. Eia, koe tānoa ke no te ia e manu whekai, tānoa ke ai wahe tahaua. Ne te ia e manu whekai I he langi, pea turi whuki mahamani. Koe ka tānoa e ka matanga. Ka tānoa e mena e hoko koe, e aha koe o e kolosi. Pa me aha koe tō pe kumalanga I ai ko speri koe pure anga o tua ke whakatomara kai kotoa pe. Koe he tānoa ke si isu, e luke waheonga furu, e ne whekau koe toko whitunga fu maua, na ne mamata ke tau a se tane mehelangi o hange koe uhila. Aia, ko ono uhinga, koe alu koe ko speri, o ma
fola koe kosperi ki mamani. Ko ia une hanga o whakavaivai. Ko ia une hanga o hifo, o whakalavea i o te ia ai manu whekai koe ni tautanoa kei. He koe pehe ko ha, koe tautanoa na toka me tau sio kei. O whamanat mai pe paula ke tau tau whianga ngai tau tu ia e so vai no. Mai fu whainga lau maari e koe ke tau lau tolo sio kei. Koe fu konga kau a lau maari e. Koe tau whepaki mai pa koe winga nu whakasino mai koe ne sioni ai tala noa koe manu whekai. Ai koe fu whainga lau maari e koe ni koe lau maari whakalotu. E mahu inga ke ngā whatonga. Lau maari whakalotu, koe se ke ne hao whai ngai mea whakaofu. Tuputupu le whanua ke alui fo e afi me langi ke whanua. Ai ange mawhai ke ne whai mana. Pe aku ne ka e ka kai unofo e whanua. Koe uhi koe ngai mea whakaofu na tuke ne whai ai manu whekai. He ne tala ke kai unofo e whanua ke nau ngauha i misi o manu. Na ta ia ka hele tā kai toi mo ui. Aia, kono ta ia ka hele tā ko hele tā ia kolosi na ta. Pe toi mo ui pe an tau kei whekupe moe. Kau kusmahi no peke manu whekai ia. Hei kai ke toi lava e ia ke toi mako kakato no mawhai hono i via ko stai a kia. Ai mawhai ko e kolosio e ko si isu krasi. Pau tamare au ne hau e ia me fu whai ngā pūre. Eia, koe meko ko whamua ke mahino i te tau toru. Koe whai ngā lau maari, koe ni koe lau maari ne hau o uki ki tau toru. Ke tau hū, ki a whahinga mea ke. Eia, o ikai, koe misa ia, koe lami, aina e pekia ma tau toru. Heu tamai ki siko ne hau vesta hau. O kune hau ia o ai ke nau hū ke uraki manu whekai. Eia, koe whai ngā lau maari whakalotu e. Uni ai ki tau toke tau tuku lolo pa tau hū ki a whainga mea ke kai i kai ki he lami ne mate tā mate i maa ki tau toku. Ka hano uhinga ko peai koe whainga lau maari e tāno e manu whekai. Ko hui ka pate ke sio ke wahe tā whaape ho ka tuka e sio ne. Ospe ne tāno ke manu whekai mono whika ma whima ke ne whikai. Pau sio le wai ke he langi tā mai tukwa e lami he funga mo unga ko sai o ne pena ia te ia e fukakai koe ni tamai koe tākilu wha mano wha afe. Tohi ho naula e ai huafa o ene tamai. Koe koe winga e nia hanga koe tui koe upe heto koe koe kakai pe toko tākilu wha mano wha afe wha hawhi. Mori ka mama koe kai koe winga pe. Koe winga e lau whika ia si o ne. Koe winga talamai te kau tolu he wahe fitu te tatou sio kia nai. Koe whika ko e ko o kutuhu e ke fuka kai ta e lava hano lau. Me ngai pure anga ko toa pe. Aia koe winga tākilu wha mano wha afe. Koe whika ia, koe whika kātoa. Koe whika ia ka kai whiri ai otua. Taimi koe e ka kato ai koe ngai whai whakamo ui ai otua. E ka kato be whika ia ai otua. Neo ke lawa ia lau pe kote. Koe koe ngaka toko tā kilo pe. E lau i miliona e ka kai tānoa ke vai fitu te tātou kisio kia nai. Ka koe kuhinga. Koe tānoa e manu whekai me kumi hono whika. Mane hao e mea whai ngai mana ke. Aia ka inga. Koe mea ko whambea ke mō mana tu. Koe koe whai mana. Pe koe mana whamui mahaki. Pe koe a whai ngā lau maari ke rea mai i hataha. Oka koe whakailonga i lau maari o e otua. Mole ke mama. Pe ka pana ke mo ui ha whainga mana pe. O te ke taki he i ai koe. He ulawa e te wolo, he ulawa he manu whekai. Ange ke mo i mawhaita tau pe mea koe na i kau palofita whakamoto. Aia, whambe ke whakamahu ingai ke te tau tau. Ki tau hanga whailo. O e taki he i ki tau tau ngai mawhai mana. He koe mea kotun kene whaino hino ki tau tolu. Koe tohi tapu pe kotun kene whaino hino ki tau tolu. Ke whainga lau maari koe to pe hau. Ai tu ton ke tau tu ke. Seu talamai le tau tau. Talamai le tau tau e hokat koe. Ai vai ta fa vesi hiva ke tahawa tamai. Pena mui ke te kina uha a ngelo e tako no tolu ilonga. Ai aku lotu ke manu whekai mono i misi. Pe aku ne mau e whakailonga i hono la e pe i hono ni ma. Te nei no mo ia foki i he waine koe tau tea mehe o tua. Ai au whakatau ta e hui ki he ipu e ne hou hau. Pe e whakamamahi e a e afi ma sulifa i he ao e kau angelo. Pe i he ao e lami. Pe e aluhake e kohu e nau mamahi o lau i kuonga pe a taingat. Pe ui kai ha nau mālolo i aha mui pō e nau tōgu lotu ke manu whekai mono i misi. Mui e fō pe ne mau e whakailonga ko hono hingoa. O ue meani e kātake e kai lotu a ki nau tōru. O ku tauhi e ngai tūtūni ai o tua moi tui kia sisu. So kia, kus maino o pitu peko ka kai koe e manu whekai. Ai whika ono. Koe ka kai, o kui kai ke nau tauhi e ki nau tōru e ngai tūtūni ai o tua. Pea moe tui kia sisu. Mahalo peko ki kau koe ke tauhi ngai tūtūni. Pea kai te ke toi whima e ka sisu. Kau whima ke tauhi ngai tūtū. E koe wholofola ai o tua. Pea ke tui. He koe uhinga e wholofola ai o tua. Ke ne whaino hino ki tau tōru kia sisu. Ke tau tui kia sisu. Ta tau pepe koe ha.
na moe lao, ta mai paula ka retia vai tolu, koe whakare o pe. Ai koe inga whakare o, koe tō tahu ni hanga tatak ki tau tolu, aiwe ki tau tolu, koe tau wau ke eiko si Isu Kraisi pa tau tui ki ai, ko tau mui anga ai eiko si Isu Kraisi, koe ka tau wiwi, koe ka tau mahalohi, ka koe eiko si Isu Kraisi. Aia, mahino o piti me whamatala, anga whakahawa e ta whawe si wa ke tahawa, koe ka kai koe e manu whekai, koe ka kai koe ke nau tau he wholofola ai o tua. Pa koe ke nau tau he ai tui kia si Isu. Mahalo pe nau tau he tui kia si Isu e ta whake taha, ka nau whiri pe ngai wholofola koe ai ke nau tui kia ai. Me mau inga ki hanga whatonga, koe kuangan, koe tui koe mea sivi, koe kuangan nei, ngai mea sivi ke pe ngai kuanga, ai ka kai koe mai nau tau he wholofola ai o tua. Kuanga koe e whakarerei lotu, ngai hoko koe mea sivi ai tau ke wholofola ai o tua, ai tau tui ki eiko si Isu Kraisi. Koe ahon koe mea sivi, pe tau tui koa, koe whakamala ia ke sia si mo e tau mo ui, ai mea koe koe whakasotoma. Koe tui koe mea sivi ahon e tau tauhi. Ai koe kakai nau tahi na tui tutuni ai o tua e ta whako e, ka koe ke nau tui na toka si Isu, whi maua si Isu. Pe nau tauhi nau tole tutuni o nau pe, o toi tānaki ata si Isu uia ki ai. Pau ke tau he tutuni tānaki mo si Isu, ka taku maa tau whamo ui. Kono mōni, koe tau he tutuni, uhingai, koe ui he tau ofa ke eiko si Isu Kraisi, koe tau tui ke eiko si Isu Kraisi. Ai mahino o birupe, koe whihanga hangai e tui ke si Isu Kraisi, mo tau he wholofola ai o tua, koe whihanga hangai koe manu whekai, mono whika, mono kakai, unau huu ki ai, e tā noa koe tohi tapu. Sai, o tāmari wake te tau tolu he tā noa koe tāmari wake te tau he tā noa koe tohi tapu, koe upea ngai lau maari e uri, ngai lau maari e kovi, hoko mai ki mahamani. Aia, koe tā noa kia laksione vahe ua, so ka vlaut kia laksione vahe ua, koe resi ua ua, me ua tolu. E lau ngā loi ki e toko taha ko ia, o kune whakai i kai i opehe, o i kai koe misa ia a si Isu, ko e nia e fia karaisi. Aia, kune whaka i kai ai tamai mo e alo. I longa ia kune whakai i kai ai alo, na mo e tamai o i kai te ne mau. Ko ia o kune whaka mo oni ai alo, ne mau e tamai. So koe lau maari, uri te tawelo kune whaka i kai e si Isu. Nga whewhen whakaikai si Isu, me whakaikai ko si Isu e makatu unga tau maa e mo ui. Tene talatu e ka koe pau ke toi ai me ume a kehe ke tānaki mai pe ko ngā ue e siasi, a ko tau he ngai ngā ue e siasi, pe ko pau ke baptaiso he vailahi, pe ko pau ke toi baptaiso lau maari maani on. Hei koe me mau inga tā mai te tau tolu, koe lau maari e koe hau mehe o tua. Une whakatui i tau ke si Isu, pe tau tui ka si Isu, tau mawai, mo i tamai, ka ingatai ka tamai vaksioni vai wha, vesi uraki e toru tamai si o whaanga, o te mautui ke lau maari e furipe, so ka me mahi, o te mautui ke lau maari e furipe, ka mau siwi pe ngai lau maari e pe kumehe o tua ia, he utolahe kau palofi taloi, o aloa ti mamani, koe nia e me te mo ilo e lau maari e o tua, ilonga lau maari e whaamo oni a si Isu Christ mo ne hau, i he kakano o mehe o tua e lau maari ko ia. Pe longa lau maari e wikai ke whakamo oni a si Isu, o wikai mehe o tua e lau maari ko ia. Pe ko lau maari e fia kalaisi, aia ko mo whanonga o tuunu ku mai iyo, na amoeni o ki mama. Tika me mau ingo e whatonga, ko e lau maari. Ko e lau maari o hau ia whakaikai, ko si Isu, makatu ungai, tau maa e mo. Ei, ko mai leo ko e ono, ko e whainga lau maari. Pe lawa pe ke whakasino mai ke te tauto, whakasino mai iha siasi, e lawa pe ke whakasino mai iha tangata, e lawa pe ke whakasino mai iha kulupu, e lawa pe ke whakasino he i ngai whenga kovi koe nuk whaikano tāmate kau kristiane, ngai whetu keke, ngai whetu e kominiusi, ngai whetu e moslemi, koe koe nau tui ke eiko si Isu Kraisi. Koe ngai mea koe ngai lau maare koe ia, koe ngai lau maare ia nau tu, koe ngai lau maare ia manu whekai, o pā mea e ono, he koe ha. Koe ono he whakauhinga ki ai, o ton ke hanga whatonga o ke he mo e fitu. Koe fitu, koe whika katoa i o ngawe ai otua. Ai na ni ngahe mamani ai fitu. Ka kato e ngawe otua, koe whika i o ngawe otua. Poko hai ngawe otua. Koe ngawe otua koe ngawe whai whakamo ui, o whai ke te tautoro he eiko si Isu Kraisi mono taa. Whanau koe tā noia koe,
a whakahawa e fitu na lawe kia ni nei. Ta mai whakahawa e fitu ke te tau tole vesi hiva. Ta mai hiria na aku waka eko whakahawa e fitu vesi roki ke valu. Mune tānoa ke whukakai koe ne toku tā kilu. Whaamano, whaafe koe. Ai koe tala mai to'o me ngai matakari o isteri. Pe osi opa tala mai ke te tau tō. He vesi hiva hiria na wakai. Pe tā koe whukakai lahi ai kai lava. Ha taha hono lau. Ko kakai me pre anga ko tope me ngai matakari me ngai whaahinga me ngahi rea na nau tutu e awe taloni pe he awe lami ko nau kofu ake ngai kofu ni hina tōtolof pe nau to e ngai waa pāme pe na nau kalanga re lahi o pe he koho tau whakamo o iku me tau o tua ai o a fio i e taloni pe me he lami ei mahu inga bitu pati ka manantu e tau lau koe ia whahawa e taha wha tala mai koe kakai koe manu whekai na e rii ki nau toke mate anga ua na e rii ki nau toke ano e sūli wha ai uri nau toke ki hei pe rei ki ha mahalo o loi maa ki nau tolu aho moe po e nau mamahi ka koe kakai ai o tua tala mai nau tu na toi lang kofu ina ina tō tolof to e ngai waa paa me koe whakailonga ia o e kau i kuna pena nau karanga reo lahi o pehe ko tau whakamoui oku me ho tau o tua ai o whawhio he taloni pia mei he lami ka tala mai koe kau angelo tō pena nau whakatō mape kau mātu a mea mo ui e whaa na nau tōwho i whore vai awe taloni pa nau hūke o tō pehe e meni ka tāpua ki me koloria me poto me whakawhetai me whakapapa me mawhai e lau e ka tau toa lau i kuonga pe ta angata e meni. Pena e tari he taha kau mātua ne pehe mai ko hai aki nau toluna kofu hine hina pe koe nau hau me whe pe au pehe kia te eku eiki ko koe pe ume ai. Pene mea mai koe nia aki nau tolu oku hau me mamahi lahi pena nau fōho nau kofu whakahine hina he tāta ai la. Miso koe ngāwe atua koe ka kato koe ngai atua tau sio kia he vani talamai koe ka kai kofu hine hina nau toe ngai waa pāme nau karanga ko tau whakamo ui mehe o tua he taloni pe mehe lami. Pe talamai rewa mei koe ka kai kua fōho nau kofu whakahine hina he tāta ai lami. So kia koe ngāwe atua. A koe ono. Koe ngāwe ke whakawhepaki e ngāwe koe. Koe ngāwe ke ta ofi ki tau tō mehe tui. Ko tau whakamo ui mehe o tua pia mehe lami. Ai ko pau ke tau fōi mamahi lai pia fō tau ngai kofu whakahine hina he tāta ai lami. So kia. Talamai ke te tau tolu. Koe mea ena nau i kuna ia ke manu whekai. Nau i kuna ia ke manu whekai. So ke tala noa ni koe ia whahawa he taha whakahabe. Wahe taha ua wesi hongo furu ko rau mea. Pepere o te rau mea wesi wa. Pea na e kapusi a talako ni lahi aia koe ngata o no aho. Ai toko taha ui koe te voro mo setane. Ai toko taha une kākai a maamani kātoa. Na e ria ki maamani pea rii moe ne kau angelo. Aia ka inga kono kapusi koe whiri lahi taha koe o ki tau toru. Mehe langi na whai e kolosi. Aia kuhinga na iai pe ka mataanga na iai pe ki moe kolosi ka kono to kapusi. Mantui ta noa siope. Na nau alua te ngai foha e ki o sio ki e alua ta setane. Ene kei whairupe ni ngāwe ena ngai whetu o langi. Wa umai ki aha koe ne kolosi ta noa kia sione. Sione ki aha koe na mea na hau koe aha kolosi na kapusi hifuai. Pe tamai rewa e vesongo fu whakawa e taha wai. Pe nā whanong kia fu reo e langi na pehe. Kua hoko ne whakamo ui me mālohi me pure anga o tau o tua. Pe moe pure ene karaisi he ko kapusi e tukuaki o tau kāinga. Ai ne tukuaki ki nau tolu i aho o tau o tua i aho moe po. Kāna anau i kuna ia whanong. Koe mea i he tāta o e lami moe rea e whakamo ona anau whai. Pe nai kai te nau mamae ke nau mo ui o au ke nau mate. Koe ia mo whiawhia e ngai langi mo ki mo tolu nofo tāpane kāre ai. Ka oi au e whanua mo e tai e kua hoko ifu e te volo ke te mo ne italahi. Koe ne ilo toi si ipi ono taimi sio. Toi si ipi ono taimi o nai koe ne hoko ifu kono kapusi ifu koe kolosi. Os toi si ipi ono taimi o nai koe kuonga whakamui en tau nofo ai. Hangene koe taimi la vea koe e akapuru. O koe whakamau pe osi a whe. Ko mea ko whambi ureke. Koe ono. O kukai ko hatangata ke te whakasio pe koe tu itapu pe ko hai. Ka koe lau maari o ku ngāwe, ka ilonga halai ngai lau maari o ku ngāwe ke ta off ki tau tō me tui, koe tāta au sisu kraisi ko tam ui angai. Ngāwe e lau peke ngāwe mai i siasi, ke ta off ki tau tātou e siasi koe eka moutou te me ngahi o wau ke he o whi mau ke whai, ke maa tau whamo ui. Koe lau maari e koe o ono. Koe hui he kune ta off ke ngāwe, ka kato ai o tuana e whai he kolosi ma tau tolu ke maua e hatau whakamo ui e eiko sisu kraisi. O mon me tānoa ko whai koe ia lak Thessalonika wahe whaa. Aia koe whamana wahe nima.
mai lo Tesalonika va te o fu e lau mari o e ta toka e ngai malanga profesa ka mo sivi ko to pe I longa pe ai le puke ke ma I longa ha me o fa hinga mo ko I frai e me ang ve tau ilo ai me o fa ke ta ai profesa ke ta frai e ki ai lau e to I tapu Kaya palofisai ni tala mai ko si su tau mo anga ko ia pe. Kaya palofisai ko hau te tala mai ko palofita pe ko papitai so vai pe ko ngā we e siasi pe ko misinare pe ko pau ke rea kehe ngai mea pe. Ko lau maari e ono. Ko ui he ku tau fitu ui. Ke mea ko tala mai meilang ko kakai nai o tua ko whakailonga. Kakai ni whakahaf ki nau tolu me manu whekai mo ne ngāwe ko pai ko kakai. Ko fōna ko whawhaine hina he tāta ae lami. Aia, ko whaambe pehe. Ko mea koe ke tamai koe ki chips mai hae whanki mea koe e tamai lahe ne alu holo. Ko whaamua ke te mautui ki ai. Koe uhi he kutai ko ha mea ke tau noho whakasio he mea whi whakatau aki. Oua, e lahe benga i chipi a hau koe ki ilai kāti ko mai. Ka koe lau maari. Kaya lau maari ne tau fitu ke tau tui koe tāta au e ko si surprise tau mao e whakamo uyo I tāniti. Lau maari e unanga taki he ki tau tau ke awi tato ki he ni hau e talamai ki tau tui te hapalo o fita hau e talamai te he mui o wau ianga papita iso vai te toki lawi kia mui anga he tau hui programa ta ka ko whara te mutoku tau ko mnaku mahina ko e ono ko lau maari e ko toa pe ta ofi ke ngau e whai whakamo ui ai o tua o whai maa tau tolu e eko si Isu Kraisi mono tata Nau ke kau pe mo ko ia, ka pau ke malanga I ko ha mea ke. Pau ke malanga I ko ke tau ngā we tau whakamo ui. Pau ke malanga I ko ia, pau ke paptaiso vai ka kai. Te paptaiso he lau maare maanen ko mea lele. Ka ui kai ke fie maku ia. Ka tau tau maa mo. Ka kai ku nau hat ke langi tala mai. Ne paptaiso pe ki nau tau he tāta au e ko si Isu Kraisi. Tamai mau koe. Whahaf mo ka kai muna taki he. E ngai whauhinga ke ono. Pe whaafu mo ki mātou me lau maari e no ai ngā ue ke ta awhitu ki mātou me tui pi ki tai ka te koe ki mau mai mo i tangata i a Jesus Christ ko alo mo wha mo u. Amen. Parabetu mo mea mai, mo mea tua whātu.